Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Haidar Channel. Haidar Channel udah lama nih nggak upload syuting ondel-ondel nih sejak lockdown. Nih ada ondel-ondel lagi dorong gerobak sendiri guys. Masuk sini aja. Oh, ondel-ondel masuk gang teman-teman. Dadah nih, sampai jumpa lagi ya. Oke teman-teman, bagi yang suka videonya silahkan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe guys. Sampai jumpa di video gua berikutnya.